aratu ithairwa tukiaririria mantu jegie siasa na kiumia giki tukethura tugitonyerera muno mantu jegie ward ya Abothuguci West amona kinya siasa generally cia nthiguru ya Meru. Araniria na botu gukurukira namba SMS 40188 na kinya kiri mutandao jwetu jwa Facebook to engage nkethura nkithoma comments chaku mwanya mwanya. Tukianarwa mugeni wetu ni Mca wa ward ya Abothuguci West niwe Honorable Patrick Muthuri. Rĩrĩ rĩa mbere kwithirwa ari mantu ni jaja jegie siasa na nkurukia kethirwa agitutethereria kumenya uria siasa chithiritwe chigita na mbere ndene ya county ya Meru. Ngakugwa togeni ngakuririkania akiri mutandao jotu jwa Facebook turi live kwa engage us twithwe tukithoma comments chaku mwanya mwanya na kinyo gikungwira Mca uju wa ward ya Abothuguci West. Karibu sana ndene ya studio chetu cha Meru TV kethia Mumeru amona kinya odieku. Asante Maureen, ngwenda gukethia antu ba Abothuguci West na nyamba Meru bonthe nkibera hebwaga mwathani otonero rukiri runguru rwega na ntuku injaga na ngwitikia mantu jonthe ya kagira kunde na rabari. Natia okuigwa, how do you feel kwethwa otonyete ndene assembly oringi kipindi kia biri tebonthe ba MCAs barombire gutonya kipindi kia biri na ikwari na nkindano nene ndene ya Abothuguci West no tunkurikane nyankithithia rugono igitene riu ni kuonanagia njorwa bangi bakiumira ima kiria Mca 45 ikenda akitorombira ochoka na tutumba kuwa ninya yetu oni akwa mpumba kuwa ni murungu mpumba nirire tontu gochita kiria antu 13 na bonthe rukiri thasta no goro baragira mantu yaku negative ai murungu mpumba nirire ntindo mbakorwa na boningwa na nyombera tuchokete antu kendaki so antu Mca 36 ibombire kwana so temanto amotho siasa ni romi mono ni very expensive na chonde tumba kwa ibo yake murungu no ntobo tumbanira na kiri campaigns chaku mbuga imbikyo wethro kigita kia mwanya kethwa kigutonyithe kibindi kia biri ke campaign chiako mbuga ni project ira ndathithaia actually ndageretie urakumbikika gwita ngugi indageretie kwathikira thikari rero lakini nteonere return ire gwirite na nyanto ba Abothuguci baije oterio ndarwa na ngavana kiraitu na so despected ni onto de kwathika ndio support thirikari na ni maendeleo ya maingi muno ya Kenya Abothuguci West but jara ndombite kuthithia ngwitikia na muno project ijire ira ya gas yekuru itumbite kuthana nditwe na member 3,500 indombite oso kuchuira na ba form 1 iratu ya kuita form 1 socks na rangi so I think ne mwere atumbire at least anto bona effort na ikiato mikuite kiwiga to banchokere na mpaka anya kuendelea na ngugi although itoitete nyangugi inge cia barabara cia ngugi mwanya ke department mwanya but te urande expected we ke thirikari wathikite we support governor you know they in expected itango nyingi nkuruki tonto byule bire byoro bibingi ja kya Githongo stadium katheri thoko you know barabara imwe you know jau jonde utejondonere ansa kuma kithirikari but ngwitikia tonto antu barampere kanya na ngwitikia barambere impendere na ngwire ndreita nkendere nachio yes asiasa baraba ingi ugwe uri umobo bukiromba kure gitene riu ni baugaga mpeni kena ndirikiria ngwira ntathirikirie ugwe ni ngugi iriku kana ni mirandi iriku mbuga Meru ukethirwo ukireta na mbuga iria itithiritwe kithirikiria iria mbuga ukachibangania bwega at least utigire miaka ingi 5 ikithira ukuthirikiria bra muno kwenda kuthirikiria na kana kuendelea na bu ni bubu angas itukwenda kuma to 3,500 to at least double to 7,000 irato form 1 to make sure every year class it badire bageta form 1 ito ba irato na other school supply choka form 1 tugerie kuongera tirato aketo choya chore ba tutethie tuongera into bingi
inkwenda pia kuthithia murandi jwa sako ya education kwina arito babaingi betu bakwenda kuthithia kuendeithia mathomo jao batina uwezo arabomba kuroma mbeca bakendeithia bakejochoka ya propole o jaura ira project ira ya national government inkwenda uso kuambiria ri president wetu Ruto athiuruka nauga mantu ja sura fund mantu ja maingi and Kenyans tiga bara bakega baibangite orauga mambo ni kujipanga ibo baka benefit so ito kubangania mibango ni ata tukomba ku benefit na ata boda chietu mama boga baba ina saloon baba ina business tunini na ata bakomba ku benefit and so go project tukubangania kwambiria nikenda kendi utethi bubweja kuma ki government bwekirwa au antu bara bari ina Abothuguci West bakomba ku benefit yeah. Mono ayuthi baba ingi ni bethairo bakiuga mbuga watonya kibindi kia bieri kana nyaure okethirwa agitonya ni babatere kunenkirwa ire itagwa empowerment ayuthi bo yithiritwo kibabangira atia. Yeah, already twina Abothuguci West Women Empowerment Symbio. Ito kwenda kuthithia youth and sport empowerment Symbio. Yeah. Na inya men akuru menya murandi ongasi bauga bayo asishita mono ne kuru. Ne kuru shwa Kijake au mangasi eje de kurugura mukuru ne karugira hana. Murandi yo angasi jo asishita mono ne kuru. So a youth inkwenda tuna youth empowerment and sport igwatene na meyate a youth bonde baina talent ya sport but we can do other things no to mite no to to business to nini bantu jaraja youth ideas ire bakareta tukathia public participation nikenda bongo bauga imbiba kuthuganire kuthithia kwina baraba ina talent nyachi baking na other things bongo na ndeba ite maoni bauga imbiba bomba kuthithia tone baraba ingi kira bomba kuthithia itutho na challenge mono barabara na enkuthugania youth bakona material che kuthithia keja carabat tondu rimwe njira ni thithaua nyanjira rimwe watuika mwiri gajo muntu jutere kro carabat ingara mugujo ke njira na karejo kagita so we are thinking it's supposed to kagora material youth baba ingi batura anja batena nguge bathire skuru bamwe beno batura anja so tukani benginch bakathithe chio na tukomba gwikira kingi chio thiriri abo west then to benginjite throughout and of course bakiona mugate jwa kumane na nguge yu so kubangania manto na immediately toma induction to get induction for around 10 days na ukiona ndi nyomba ni antu baberu baraba ingi majority baraba ingi baberu so no monka at least training yenjega nikenda tumba kwendeithia ngugi assembly bwega nkathia public participation na inkwira antu bathogana ideas ira baina chito tutoka ndina umeninka tukwenda ideas chiantu mtu wothe roira Abothuguci West nikenda tumba kuitaniria ngugi bwega twariririe murandi jojo jwa gase ka wakarire tu aumve wona togi kuingia muno kiri nyomba cha ekuru kitchen gutiko karika wona nande ambatethiriri na mantu jaja jege gas kana bungwa bwambe ambiriria atia 8 years ago I lost my mother and indawugite nkambiria project in memory of my mother kwara na 2 ways chia kuthithia something in our memory mugoge tara mutindo opposite police station kwina kijara gitwa kia moi kabege kitata kwina kijara kia moi na kijara monument ira ya kirwara na wategera kitara monument kia kwa that year we time buka chitha njirene we Nairobi wachiona so atumire billions of shillings lakini utereo monument ire tethia ine mbodi to street boys lakini utereo ma benefit from that billion bugera kirwara so ndagite nkathithia project in memory of my mother so ni idea ngasi ejirire perhaps the cause ya cancer ire ya mwajirie
yomba kwithoya contribute to ni toi because kiama kira kia dunia kia World Health Organization ibaitete report that 1.4 million worldwide ikuwe contribute wa kitchen pollution to yere muntu akarai kuja miaka mingi ni mu affecta respiratory diseases ni one way or the other kulingana na ora immunity muntu ikalia mwiri so muradi ongasi wejirire ndachwachore and tomba kulis becha nikyo tuthithia muradi juju na muradi juju antu babengi baradi no gua ata muthuri araga kuthurwa jaire gwa karate ya muradi okathira kirango na ubaki kicera ne kwa muradi juju tethira tonto this is my project ndethro ndi MCA ikenderea ndethro ndi MP ikenderea na itia senator ikenderea nyaria ngeta ngavana na president muradi ukenderea onto nte uchoka nyuma uni kambitete na mbere kwou ora kethro ndi muradi ukenderea na kira nkuromba ke tonto nte na inyene na muno ya gwikia muradi jo kunthe ito concentrate na Abothuguci West mbere tuone at least target yakwa ni 5000 households na thaiji tukinyite 3500 so you ingitigera 1500 ngwitike tukomba gwika bana nko make appeal ke antu bawendi bobwega bara bendo to support ke murandi jojo batutethie ito kwenda oso kwamberia ke the same brand tonto bara bachiandikithaia ne kurwake so far ne kurwake turarugulirite kuchiandikithia but kwina akuru barusire akuru bao widows ito bathuganire nyabo na tabomba nyabo ku benefit because kia mtu na rusire mwekuru wawe na atura wenka then no wirugaira na mantu jange jajagu so inyawe na ari entitled kwitho ina that serida gas serida so inkwenda kuromba antu ban support nikenda tumba ku reach out kirinya kurubara kurubao babatikire na kenda ku keep it clear kana kuthiria nkanja cylinder iji unenkanaira utheri na kinya egitare ya refill kethira iri ndene market egitare siasa kwa na bantu abaingi muno oteu ntero mantu angas na kwi inya opponent ntekomenya but gutegurira kuthaukariu siasene to be sincere nyake to siasene tole gutegurira kwario rongo bru no kiona ni rongo kwaria ko muntu mwa chindana no etire kiathone auga mutungi jo muthuri akweja na iyo ralipukire na jo aithia nja na nde antu bagu ntu no babo Abothuguci West ba muri njeu no rietore njeu ni ri kuintule ri ku but nda kuona antu bakuja no kaiba kwenda kumenya ndito bakuja nyari tola njera mutungi yo alipuka akira na chitira so tutegureta kwario rongo muradi jojo ndachwire na tempumba the best way tumba ku reach out to everybody tonto tenja kwenda kwathura te mtu kwenda kwathura actually te we supporters ngaba muthuri baba mulingera kura gwake ba ingas apana now to make it easier na ekende manenjo bwega andetere kuru from corner to the Ciaca West ndabere bathithia CBO iro bathithia Abothuguci West women empowerment CBO na bongo bekira sheria ciao bauga membership au 1000 so 1000 ite yake muthuri bauga muthuri mbeja ya campaign ochoa muthuri mbi bauga membership yao kenda otonya in this CBO 1000 one of the project in the CBO is the gas project, gas project na ito tita kuthogania other project in the same CBO so one member kira bathithia ekurubara atongeria na only am not a rinda create that CBO na nyamo koro kwenda aregere arinda in that CBO so that to neutral kenda para ba management yao bati utonyero na enkwenda chokerie kurwa unkatho batongeretwe ni Professor Beatrice Brugo ora wi chairede kwina Dr. Sara Mbaya okuma Kithirune Beatrice Brugo no okuma Katheri kwina Susan Kiremi okuma Kithongo then Sara Mbaya kuma Kithirune kenda at least region on the Abo West ithiroi kitadfo
so na bakwira mbeje ile chito the membership fee buga ne anto baingi bate amenya mbeje ichi chikago yo wichikago tukuleze that over K3 3000 koro iu neo milioni thatu so mbeje ile chieja road over again kukura mitongi ingi so that kena project idro continuous tutekaeta kenine toejana na tokira project ziriragu continuous tugekoro bangana ba register ko badato ba gomba kugura kamutongi kange kamo na ndeta kachwira mbecha kira chore through my foundation Patrick Muthuri Foundation tukareta ala tukongera mitongi ke tumikona tukiomba kueja nae continuous so na impeje ni kanisa free na kanisa toka tobalagia so no tumba ko make sure na ito kwenda ukabanya kanisa chieto tunyamutumiria na rugero chai na no to gwitira ngwe mwathani so every church at least whether ka kamutungi no toka kwembecha betagwe I want so to cover the widows bo akurubara betre na kwibara bru ona o ateomba kwa member wa group tonto membi kayojo gatena uwezo gatena mbi we also cater for them so lakini anto basi hata ibenda kwa siasa no chwakura no wewe kethoku kana muthuri getete na 1000 lakini chair inde areo treasurer areo secretary areo I don't sign anywhere mbecha chika account actually utoyo kaya mbecha na njara either you pay bill kana iki account in direct so to avoid it manto jo ondoke achi areta na njara maybe choma ko ite akinya and the aiji muntu ikaiya na ikakinya direct utego nenkara anybody in the village so kenge arairwo mono anga imurandi othirikari anga kana engeri free nenkanira mutongi jwathira gute kwa kori feel to be sincere ira to mku anto bakara kwa rongo ibachwage no rongo bukara jama because if you go to Meru town naru te mutongi jwe Kenya yo te Meru town if you go to Kidhongo market it is in Abo West ote mutongi jwa ngazi jwe Kenya yo te Kidhongo market if you go to Kadheri kithirone kithaku kunthe ukethira kuri antu bakwendie bana business riba kwendia ngazi so what you do mutongi othira bantu mutongi yo ya tumbuga arenki ayo ali yo mweru kana I don't know singers singers is all over now the good thing singers ne yo kerwe ne progress it's a one company now it's under one company embali tina munene ora progress ya bindire nde kugora nto bambira kuete ora ko feel ya bindi bete no to akara ndero nda mori se true singers ko yugwe ne progress ambira ye na kutera dina no of course ile bara toleterete the last consignment ibo bara toletere nda angerie mbone kia progress no erete singers nda bera ndera singers so ba toletera singers na ndero to kuthithia imbalite na boto to na to center ya kulifira na mitongi eje right now on to bora uchumi bukari Kenya into bibinge bitete including gas na uranko chwa kuthithia ni atatomba kwikira na bei ya kiwanda na araba twikira tutoka tuna ka center membi Katheri Kidhongo Kithirune Kithagu auto shopping center to Abo West tukoza tuna container kana nduka samoya mitongi wiki members ba Abo West women empowerment symbio mutongi othira arabomba gwita bakayukia na mbecha ini so that's my plan na okay yakwetha murwadi yo tararungikirwa gitara siasa yo tekarorunge kwa kahiri sure na ni withirite uri ndene ya komiti ya kithomo ni komiti ukethirwa ukiendelea kinya kibindi giki gyaku kya biere kana mbugo kenda ku venture ikiri komiti ingi na mbuga uria withiritwe ugitethereria wodi ku kiri ndene ya komiti ya kithomo na Meru yonthe tamuye dhira ndirali chair wa education lakini committee sunuje anto abekairwage committee ukethro mu member of that committee so ndacho ku education ntashukuru na inkuromba mbitho de education agriculture barabara committee chionde ire in the county na mono area ya speakers panel on tujani kona one day nka speaker wa Meru County Assembly and there's a good training na dinama mwathani antethi anketho ndi in that speakers panel apart from that indombe tena ingwitikia mwathani ampaka anya kangi nyaga kanene nkurukinya committee kago serve
kana gwakirisha Meru County Assembly in other forums na by so doing our returns they get you up west in one or the other because we need those networks, we need those connections. Te rasma ke withdraw kabite kana chairman, you need to do something okona ne ko chokia returns in your ward kana ne ugutetheria kiri utongeria gwaku in one way or the other. So yes, the house business committee kana selection committee akaranthi igatwikira ki various committees na ingwite kya kethondeko committee njega na nkaromba member ba committee ira ba mpe kanya batongerie to the experience na bona kwagirite nda chairman wa nkabatongerie ro kwagirite tora tukwithirite tukiuga kuri na faces injero and then ya assembly ya Meru na babwe thaizi tora tukiambira ngukwirite uwe na ndi te fresha igwe na ndi ukubuli bauba na tabo kwithira boke ba welcome na kubonia mitaratara and then ya mbunge ingwitike kinyana ro bokethira buri na gikaro kya mwanya na tabo kwithira boke ba mukira ndekuga anto barabejite MCs barabejite barabaingi bo Meru barale ku ne anto kenda lakini ya assembly ere mbere buru ne bachokete o batano na bonde ito bakaribisha tabwega muno to ale antuko na bo beja baleta their document identification no monka beja cho certificate ya MBC kenda muntu arugurira file wa assembly actually basically kira ya kale kantu era ne kurugura file ku assembly ne kenda details chia kuchidwa chirio chia family ku bank details mantu ja KRA mantu ja mantu jonde chedo jale under your file na after that ibombere of course kudhiuruko kidogo na kuereso kidogo ulago kara assembly but the main training ikethwereo immediately I think this week immediately after Tuesday and Wednesday sitting kuketha kwina training I think ya kiumia kimwe kana 10 days iria bathomithwo buru kirasine kirasine tha mugwanja gakinyo getaranju wachoka kirasine kaumara tha 10 kenda bamenya uragwitite lakini gwitikia bauto achokere na barabara assembly mbere onto ituije at least mitaratara tukabonia na ale anto friendly kira kengwirite ne bonde ne anto friendly this time na young and bakwenda kurani bakuria biuria and enkwenda kuuga to the number of support na uba encouragement kugeji nenjo mote mochetho na bakolerua kira pendo bandi baisi yake bakolerua na arabomite true the moment bakolerua na arabaubete miaka 5 ekoge nyarwero na bakabindi bachoke after 5 years so nyamuntu ake thithia contribution in the assembly alikane pia baraba mutomire atonya that assembly so tutite bwega na so far so good na tomba nyakuthura speaker mbuga ndo abenge bakuria na kaini ndale chief agent tukariria ne gitikiu kya speaker thonkwenda twambirire kiri gichunche kya biere but no twethire tukiguza ibwathurire speaker twethira tukigweta na ikwari na kakindano gaka nene mwanka tugachiuria batwe aja kwa inya mbunge nyababu atongeria ibwithairwa bugikindanira unde ne mbunge nimbio yongwa ithairwa ikienderea gitene riu geteke speaker no mona eteke MC ora doraromba ite in the community na ward kana ora MP baromba senator governor no umwe tonto ne eteke siasa na gikurombo na ne ana siasa ba andija ke kirombo na ne ana siasa na ne bakuthura na barathura wa awategera ba bonde barathura na bakurukirite manto ya momo ya bararomba sempre bakurukirite but ginto kira twaregere buru assembly ikureterwa kana kwa influenced by external factors forces enkurika na kwiro tweterwa Karen tugwetwa Karen anto ba UDA na independent na onyo Kenya kwanza
nikienda bagwatana numbers na former governor Kiraito nejire now to our surprise batu toije Kiraito getete ku receive actually toije nya getete Kiraito getete ku receive toija tu timuchemani ni to tumenyana na president tondu na rathulirwe na ndia amenya murongo joyo Kenya Kwanza Meru ibau but tolo tuonere former governor eja na tongeri bange ba Meru na kiro aria rwenderete kuri antu baire bagweterwe na former governor no ugire turenda buthurangania na ndi minditire urato ajukirie batu as MCAs eu project yawe kana project ye kiama na batu tugite bru tute karwete kiria kuthurirwa muntu assembly turenda MCAs bongwa bathure muntu kenda thina yeja batekeja kuraumu anybody muntu ura arega perform arega kumenyera welfare yao mega speaker yeta kumenyera welfare assembly it's just a bridge between the assembly na executive kinya kiari ndo majority akethwa leo so atejete ku serve kiama atejete ku serve individuals baraba maybe barusrete in the politics no ejete kumenyera members na members bo bagurite kwa wakanya bakatara mutura bakwenda na ria toererwe baraba kwende kithwe biama na of course members batari na bugu tonto bateri mbere members bagurite gwito ba UDA bakalithwa nthi bakorwo maoni buriona atia ba set through to one person by members basi egeto ikorwo maoni a set through to one person that now a leader comes abwira ni ujo bokathithia na akayoka final na inkwenda kwira mwathani bwega muno no turonere MCAs na ndi by mature bari experienced tura barathika wo matharau na ndi ne antu bagomba ku stamp the authority na bakauga no we know the what is good for us na so nikwenda gwitikia twinthe turaugira ubundi no MCA wa no Mr Speaker sir no Mr Speaker sir wa members na advantage menye twabatega bonde twana raisa bonde barabara romba kura uto ki bonde ba Meru bonde ba na ba na qualification ikungana but kira and advantage ya yubundi ke bange imbi ayubundi ga tested kuromba kura as MCA na ije imbi eta kuromba kura na rombe de kura tamuijire na ije penchi kuromba kura na tonye ta assembly tamuijire na ije thina ya kwithore MCA imbi ate kwathirwo ate kugura stories ka kumenya kind experience you na first hand information first time na rindo majority so na ije thina MCA bari ja kwithwo bai na rindo majority umwega kana umuthuku tonto to compare wambere no bairi na tukona iyo tukuna muthenya so na ije mantu ja yothe na ukona akia trusted the first assembly the second assembly alindo minority ikona muntu kuike na kio kitina bangi na eu ne ere advantage ebundi te ura umete gaiti kana ruguru kaina experience area MCAs bakwenda address tondu MCA betara thina nyingi muno na they need a lot of counseling yanto thina marieto ya taito ini nene muno washimiwa muthamaki munene kiongozi wekurukira tawo ni wakwirwa kiongozi na nde bakurukaira thina ine muno tubota taito nene muno but what they go through is behind the scene on tanto batemenya pono kuruka maybe na ngari nene kaneni ni the bale thugani bate kumenya what you are going through so no mungako thokuna speak mwega umbo karathira member ka muthikira umba kuthona challenges cia kunya cia family kuthikira na nde umba gugutethia in one or the other so that the speakers want tembos temdo wakuruka na inya kara inya yoka ukira yoka no school ore we need somebody umbo karathina staff bakathikanira bakethia akabera wembithina yao and ayubundi ne wakari na mbere nya ya speaker na tethetia antu baba ingi muno na teba imenti aketeba Abothuguci all over kwina testimonies nyingi that andra tethwa yu kuma digania mtu akawenda tethwa na ayubu egembe kwa mtu akiwa koyonda
thineja ayubwa ntethia weta na ukaigwe na ndi muntu uria ni wetu kwenda umba ukuthikira na akwerewa na akwerewa urindi gwitwa MCA gugate so ito hope that murungu ageta na mbere etumba naira na kira mpenda kuromba speaker wetu ne agwatithania antu bonthe yes akata kanya kanini kuria no muringire kura no to muringire kura aringiro cionthe ne antu bonthe barabara assembly tonto I can assure you bonthe the spirit was willing the heart were willing the body was very weak the body was weak because inkona inya kwina kagita waririe na uga thimu itibatere gwitikirwa kwethirwa tigitumirwa nyate kwa karaga the spirit was very much willing but the body was weak. Don't want to be unfortunately, ni muntu aroya who have served many years in this country as Secretary General of the party na kwera members beta babunje sheria. Imagine aroya muntu savete this country wije kene wina heshima akaeta members abakalithia nthi abathomera jatwana abera bora kuthithia ujo kumenya kiama kia bwenga anga kiama gitebwa kamite anga kiama kia buthithia no munga weto ringe kura no uringe mbicha na ije ni against it's criminal yes na ije MC ujo athithia ujo gakwira athekwe kana ite fine 1 million na akaba kalithia nthi abatisha na ibera ja especially the bra nominated anga bukamenya kiama anga bonto vitisho na ne aroya imanto akoligane mono na manto jatebwire tochokerwa na ndike tumia memba abali no gua tonto iberi balinge mbicha so muntu enda kulinga kura na erero i secretary general kiama na mulingire mbicha amutumire kena monie ona na lingire mbicha ule so by so doing anto baeja kulingira muntu urabate kwenda tonto they under duress abale under caution kabale abathirete to no nto baibokirira position ciao so iketo mdaugire tonto nya crack na mbere kuthoma sheria na uga it's against the law kulinga mbicha actually the assembly ake speaker kinya idora umete chieto utebwirite kulinga ballot marked ballot utumira anto kana umiringa in any way ujukie iminjie that nini so ankwenda kuromba MCAs ibayewe kanya ne heshima yao uroethero ikiama na ikietho mdaugire nto karotonya bia mabi kai because bitora binyere tianto na ibo kule membership yani utena uge lakini ibo tore binyere to muntu au na ibo bene kiama in business actually part ya business in business neki because every MCA kwenda kuromba kiama ke no munkore fi yes no tero ba karathe bathomerwa NGM bero ambe jira tia umeranirie na mtu fulani kana na kitu fulani MCAs na MP na senator imilioni hichi na ugo kona to dividends tu na nde babonda babiamene bakagita wambecha every month igeto membership ngirithano na ngirithano na ndire wirenge kano ndenda kurugura account tonto nteke amene bikairia antu bakwa o mweri nkamende kugura kamutungi kamukangasi o mweri mwaka nketha nguleta tumitungie 12 so kira kwenda kuromba bia maibie MCAs kanya abatige kutisha antu ngake abo ba nomination bamo ba nomination kaba iterete bia manguge na mbecha ciao so ote favor ba yi kaba itete nguge ba itete nguge ni one or the other so ikezo mdathulire mono nde kuigua nde kuona bamwe bo stiro ba inogua na kenda tuthirio gua bura na to protect members ikezo mdokire ndrauga thimo ikaringa mbicha ikaringa ballot muntu akamaki na aringa thimo kenda atumira nene bawe kenda bagwirua na ingwite kioto mu member uka victimize nonto bakora kuringa mbicha nonto bakuthinga sheria na kiako mu member uka victimize tokarunga manwe kaba to change tole MCA bonthe baragwite kania na kuthinga sheria tumu tethie akale bwega tonto utege tumi tuga batu itu tukuthia sheria na itu tuguchiuna utena mana buru ato thato chiaireiria That's very true. Kiri kunyuithwa muma ni kwaritiritwe watho kuma kiri koti MCAs bana batibatere kuthira bakinyuithwa muma indi ni banyuire muma jojo nate gwakarikire ribaru etakinyire kana natomba kweresera mantu jau. I think what happened ni nyomwera ni kotonda ya area overtaken by event. Kotonda ke atuika ni ejite mbere patinde
batende nyuyo munma lakini onto kodona nere overtaken ekeja yethire antu ibanyura mumana baringa kura already bari bakwasoni yes so ode womba ku strangers bari in the house tonto de kotonda yareo ekurigiria ni muno the objection yereo so iketo mingogenderera yanga city so maybe now what they can do is to address the issue outside but they are addressing now to the MCA actually nya account clerk nethiritwe akikwa koti nuntu bwa kureka kwathikira I'm not a lawyer but important advice koti onda kia nejire in time mbere twambiria the exercise then erwa kwi itwa iginoere court order kana crack na iginoere court order now there was no court order mbere process ya mberia na of course utomba kuthithia manto jara kuigwa ruo na kana kimitandao uburita kuona court order yumite courtini ne umba kurungika na rira court order chieja itwathikaira no tiro court order rira kwathikirwa assembly riu twathire miaka 5 tio thira chieja irathikirwa na due process ikathingatwa but now eje ngwetikia care overtaken by event now unless baraba iketie betito seek that court order baka take the next action but for now the stranger were in the house bonde baere so nini yeah kiri speaker Meru ukwithirwo kigweta expectations chenu ta MCA kiriwe mbuga ni mathina jariku babu ta MCAs bwithera bugikurukira challenges iria mu Kenya kana mu Meru na abatere kwithirwo akimenya kenda gitirimana na ugwa barabarene akamenya kinya kethira uri na rietwa riria kinya gwe muntu tawe yeah MCAs a good example is only the ages you still here ntera muchara yo June the last time assembly na thire to aumire tureta campaign ne June July to tarirwe no to tere tembecha nya August but September ome aligo Muthuri maybe na muchara of course baba ingi bagoreta request to mwana na choketa school to moto ina moajie lakini utekara utarithiria muntu ura ntore no mwira ati June iro no tere te muchara June so imatwa momo limwe tuna challenge jayu michara ne chirairwa tonto mbeje cheto chiuma national government ikejira through the governor the governor send chia county assembly so the process yeu nenda aja mono na ni chirairwa na ige chirairwa MCA na araga bill jabangi kugoba komboleta nyomba iba kule stima iba kule roje manto jaju baina ana skuru manto jaju na ne wina mwana skuru na principal ate kwenda kumenya ule mheshimiwa kana ote mheshimiwa in fact I expect much from you beche ikura na da umba ononga wina speaker okwera ogeta kewe bwacho nyora botethania ke inyai kabaroga umba ko andikro kayo ka overdraft bank akiwa umujari yoyete yonto you know there are so many things that MCAs go through and ibuije CRC nene gitire nya sitting allowance ko inyabara barejere mbuga baije mbeja chinge yi kabarethire chiena mire so mbeja ni nkai mono wina mahitaji no kwende nya gutetheria wodi eku and we need iketo mi kwende kana speaker umba kuthikira antu because kwena issues nyingi na pengine kwena area chiwona MCA athithia onto like where I don't know ntijora nto batho kaya atebwire ta kuthithio nto bu maybe kei nyomba ke njega ke ingara ya gura ni eje na kira nto babo but we need a speaker who can explain to the people beje iji chia development mo MCA na bwire ta kule muchara na bwire ta kuona allowance like state officer kana any civil servant no taura muntu ndio maja principal na arua bageta kigomano kira beta Mombasa they are paid but they are free but they tumira beja chiao betite under the calendar ya Minister of Education na ibabwirite kuliwa so equally nya MCA no maje ta induction na natugeja babe tujete thai anto ibadhirerie beja campaign ine respective MCA irire ngarama kuma gwita Mombasa mukojo wawe netete kwariria kubangania manto ja community ja muinge ja thirikari it's not possible so ito kwestia speaker at least umba kweresa anto ete igua anto bakiaria akira
na gwite go explain to anto that MCs baba gokariojo beje bo tumerari each environment kana chia tonto mbije MC baba inge but boragi mono igitala campaign simple because muntu na gurengari simple muntu na kire nyomba muntu na thithirie gontu kawe ya karanya mbeje chia environment atumaira na irombuga ngavana great athithia mistake yenge mene mono eta wodi regwa ka wenda nengere MCA 70 million so anto bona ngale bakona kumbe 70 million ere 70 million yetu bona thithia ka anto kumbe mbeje ira MCA aitia maendeleo lakini anko no tembeje chia maendeleo MCA ombo tumira te possible tonto te adingitha inyambeje yu ninya thai as we speak beje chionde chirianda executive chirianda the governor na itweterete muno gavana wetu Kawira Mwangaza nikenda twa mwerekeo kia kwina one fund kana mbuko itaito ate nikenda tumba kwiri kumenyithia antu betu betho baina information so uteno MCA kwira area mbeja kwaria uba uteno because there is no account under one level utegento ja CDF in one level iri ambeje bigo kiwa one fund iri etotu uteno chiege sheria nonga murungu atete tonto ruto na ugete ba kuruka make sure igotonyitho ge sheria ba kuruka ba make sure mbeje chi assembly keja direct in the assembly chia kula mechara maguta na na other madumisi ja assembly ja staff manto jajau so speaker temuntu wa MCs yake na kwenda ka speaker ukuthikirinya staff Many staff of course they are young. Nyamo ba ina challenge chia. We need somebody who can listen to them. Na bundi kuruka staff iba gwire tu mono. Tonto iba ijere ware ndo majority ndo minority na thika ire nyari na gere yotethia na that capacity. So imuntu kuthikira staff na akathikira members na ingwete miaka 5 ikithira at least together tukuritie ikinya rimwe mbere na bukethura bukiona mwanya jwa utongereria bwa weta speaker ibweteretwe kinya kwithura bugikurukia supplementary budget bu nata gwitaitite bangate thaiji tuli assembly rojo tuna sitting rojo na Wednesday no ndo bakuthithia committee bureta kuthithwa before china timeline twathirania na eu nerio na nde immediately ni members babureta kuikua induction tondo of course ote manto jomba kuendelea bwega members ba TJ what is expected bro kira babureta kuthithia no munga ba mbalita no mbere for a week then from there to ku ngava na kareta marieto acha CC na chief officers for vetting once baba atonyo bichi ngwingwete kirandi kambiria kulitika na but so far ote no na ndede supplementary umba kuita tuina ma CC tuina chief officers so is a process ngwete kia antobeto ba Meru ba komeria tonto is a process to take over to kombo chunga tuikia mbere togeia so it's a process yeah. Let's say for example atukuga tuntu gutaka rikireu thirikari nkuru iria yumarukite nio mbuga yatonyire no kuona taka process ethirwa yuthauthi nkurukieta tha iji mbuga nande utongeria bubu eri butonyete kuri na kubangania gukweru taka nande gukethira gukijukia mbuga kagita mantu kwithirwa jake move kia thirikari nkuru netonyere of course nonga kurindithirwa kwina changes akende endelea na CC barale bona chief officers maybe irinde continue to a process ikendelea but kijabo parende thitherua kurendethwa kuna changes in some departments no munga barendethwa vetting na tuge ya assembly ne onto nuije otero ba choka 100% no munga process yeto ya induction na biendere so no to thithia maybe vetting ya CC bere members of county assembly ba droba litani ba benyimbi ba kuthithia na imbi vejete
kuthithia so maybe process rende tho ina mwanya kidogo kwenda kwa smooth ku continue na barabara ro ofisine but change is always good true tukuije ta muthuri wa gas legacy kwena legacy ingi mbuko kwenda gutigira akari 2017 ndia ndathura wa ndarundira foundation in 12 years ndambiritie I think 5 or 6 years before 2017 and ndambiritie 2010 yeah foundation ndambiritie 2010 na foundation ije currently tuinana 45 primary school tuinana 15 secondary school na tuinana 6 in college and universities arato they tu ko batetheria na fee na friends contribution ba contribute then tukageria ko batethia most of them are total funds amape mpombeta go secure scholarship for 2 in university now from outside na enkwenda nambere kuromba kuona kia we can get more scholarship for these colleges na universities ndo inombecha chinge imono so mbere ndaigikene mono ya Muthuri Foundation na no umbije nere ho po jira bonge Muthuri Ngas kwe bange bakuwa Muthuri Iratu na ndengwetekia kinya Biblia yuga akabari etorere yankurukio tonga bubwingi so enkwenda kwera mwathani bwega na ndaromba mono 2027 na miaka erewe karoja siasa competitor beto todo toichina na ikuthithia manto ja mega todo toichina na Muthuri areta ngasi ya 6 kg onge akareta 12 kg Muthuri agora iratu onge akaja na mattress na mathanduku ya gwita form 1 ando tina gwita kenine ene nkuba njokere ngatho tondu bagweta kenine boreru kuromba kura utoromba kura mundu arunga maga wa Muthuri urathuki ngasi kaba kuromba ira ngasi ni nthuku iratu ibirathirire bau icho baraia time igathira bagathira te bakana onge agokira Muthuri agokira akana mundu utorikana kwirombera kura kabona na yakira Muthuri athuki bateona na yora bomba kuthithia nkurukie Muthuri bona na Muthuri athuki na ndine antu na boko ibaro batura silent majority batura bathikirite akioro kwaria na botegete bateringe tuma na ingwitikia siasa cietu iga change ndene Kenya tuchindane kuthithia manto amega te guchindana kurumana kana guchambania buchindane kureta witi na mbere Dennis Mwendia kuma rutererwa Facebook na kuria uria thirikari cia county chithairwa tikigita mitaratara eje ya kwithirwa igitumiriria ngugi ndene county rera gukethwa kwina twanya twa ngugi gatwa advertise muno bekaira ki website ya county igekirwo nyake gazette na sheria eriuga ina national mwera reach most of the time bekara ki standard nation na inyaingira ikucirculate nationwide na ki website ya county igatumirwa ni kenda antu ba apply then kwina shortlisting na mantu jau new process yendereago na ingwitikia of course ni bweterete vetting tije kethira kuri na ntu bureteretwe bwerwa baba ibo tukwenda kana bweterete new faces monka thaiji totije no oye dae CC kana chief officer tonto official governor ta communicate na twachoka assembly mbuga next week but one iria kareta marito jara iro tukamenyi bao ningwitikia bonde ne antu qualified ni kenda tumba kubakurukia na ngugi ambiria Meru baitiro ngugi na mwankira thaiji uriona utongeria burita itatea kwa county ya Meru utongera kwa county ya Meru nkwenda kuga antu ba Meru ibaririe na itubwirito ba heshima kwa nkwenda ku congratulate governor Kawira Mwangasa mwire pongezi mono na thirikari ewe na deputy wawe Bwana Mutuma mbere pongezi mono na mbarikania ifeva kuma ki Murungu tuitire antu ngugi twikira Murungu na tubaitire na wendo na igwitikia ni tugeta bwega oni have no doubt in my mind tondu de mundu yede gwita ngugi anjara uga ka yede ko gedi tangi ore mbere antu unka ke kwena mipangilio mega kawera na timu njega ya CC na chief officers ma directors na antu barabonde bare ubichine tugaita ngugi twikira Murungu na tukenda utethia Mumeru ngugi gwita bwega muno so ingwitikia tugeta bwega so far so good imbonete na ndiurukite nyana mwake
ketha iantu na nyabo west ngwitikia tugeja tukathiuruka rua maybe after induction nikenda tumba gukethia antu na tubere oma tuigue maoni jao because my plan is kuthithia public participation kenda antu bongo bauga kira kibainyite muno priority yao ya mbere ni iriku na ndi twambaririe na mantu jau na inkuona so far ngavana na kuthikira na aina wirubu nene na kwenda gwita ngugi kira kwenda support na inkuromba assembly yothe tumu support 100% nikenda twita ngugi tugwatene tondu nara tuona ngavana na assembly bairwa utekio bachi barwire na pengine bana bonthe so utekio bachi the best thing ikugwatanira na gwita ngugi kia muntu na thurirwe ni antu na ni antu baugirwo no wetu kwenda ndio utinda kung'ang'ana menya utekio kuthithia kaugwirite kumweshima na time wewe agaitira antu ngugi na ni mpenda kuromba assembly yothe to support governor na by so doing na munini owe na thirikari yothe yawe twitira antu betu ngugi Kenneth Tembe na gukethia uri MC wawe Dennis Mwendia na gwita na mbere na kuga ni umwe wa beneficiary kuma kiri Patrick Muthuri Foundation kingi ni mbuga uchibangite atia kire kipindi giki kya biri ugo wengwa oje kipindi giki nkwenda guchwa a lot of network na connection nikenda mpomba at least utethia antu babengi kwi project kwenda kwambiria na I know it require a lot of money ni onkwenda muno kuona uratumba utethia na so far so good we have friends pamoja with Abo West the in US by the America na bange by UK na good news ne ati Miss England 2021-2022 made aina roots in Abo West. Wow. Rema muthamia baumite Abo West na ingwitikia itukugeria kwaria nawe nikenda twana no atutethie in one or the other kumba utetheria youth yetu muno na I think if we empower the youth tukageria tukona baina good position kithomo ba kuona nya chance ya gwita kuthoma ome na mantu jagu twetha twina antu betu in various corners na inkwenda kuromba antu ba botho guchi twina antu bamwe very senior antu kwina PhD nyingi muno Abo West tukeja amwe I am sure we can do something great abotho guchi kira nkwenda kuromba thirikari ya Ruto ne ati tutho twina institution of higher learning in Abo West nikenda yumba gukiria community yetu tukatha twina institution of higher learning ito create job opportunities ito gukiria biashara ciantu na mantu jange ja maingi tondu antu bari ma ke institution yere kenda area ikenda into bya munda na into mantu jagu ituonete na ala institution ire chia higher learning ya universities technical training institute colleges kana inya company area kwitha kwina mwanya muno na area ingi Kenneth Mutuma kinya wa kwithirwa akigukethia ungi no ariuga congrats mheshimiwa uko area kama ya Githongo kwingine hukumalizia ile project ya gas unatuplania nini atuiba kuria yes inkwenda kuwa kera round 1 akali twari na phases twara phase 1 yo ni onkuitwa akinyerie kurongiri 3,500 but kwebo gava phase 1 batigeri bateanenkerwe gas na baba ingi of course iba stokete muno re campaign ya kinyira na election ego kulikana mwa ndingirete mwambo ulia na na election irojo le na ndero na mutongi jwako kwa karate no le fear that maybe wara ku win bateo na mutongi but inkwena obera ibathikire project te adira project irio na very soon maybe by end of this month October kuimbeja tweterete nikenda tumba ku make sure bara bathikarire batigere around 100 kuona around ana ekuru igana rimwe batigere tumbo bakiria nikenda tumba gwita phase 2 phase 2 na nditurugurira na ndibara bakwenda utonya as members batonya ne ekuru bara bonthe bakaranthi very soon bauge ne ate ungi bakwenda kuthithia
bauge itha bakwenderea muradi o gas kana bara bonere gas imuradi jwe ko yonge bakwenderea juju ko empower ekuru nikenda na nditumba ku budget na kuchoa mbecha neli amunde arigwa following up to date my MCA, we have given you another chance because you are a fighter. Kudos mheshimiwa. Tukirikiria na ndaika kidogo sana. 2027 gete kia speaker, gete kia MP, senator, rais. 2027 vantu ja murungu na atombadera na ingwete kianto mbige tuwe maoni jao ja mengi mono oranto bago suggest na ibwega no umpendera manto amega oni mpeni kanya mbwitire ngoge at least by 2026 bukega bukwa na Muthuri ai na India sinjeru kana atia na ukura na ino na agukaukira kana na kumbo tutethie bwega lakini for now tonto antu ba Abothuguci mpete kanya ko baitira ngugi oni ndenda gutigana manto jange jonthe ja ambitions nene concentrate na ngugi ba mbere mpenderenio o antu ba Abothuguci nda concentrate na ngugi unda mita bwega no bo kaigwa ba imbira na ndeto gwitaja to gwigiaja kana choka kairi kana choka kai ora bakambira nkathikira but for now nkwenda oborombe itungwatie ni nikenda tumba gutethia antu betu nikenda antu betu bomba gukira na bagwirua Leonard Kethenji, great job mheshimiwa Muthuri, we really appreciate your hard work, we are together. Migambo kwe muthia tukirikiria kira kwenda kuga oni nguchokia nkatho muno isupportira ndonderue ne antu ba Abothuguci West na nkwenda obwakikishira ngeta na mbere nkibwitaira ngugi promise yekwa nkathikira ngavana nikenda twitira ngugi tontu mbecha chijaira kiri ngavana chijaira gi county government na nkwenda obwakikishira so far so good itwaritie na ngavana na mbira agatutethia ngugi ira cionthe ciaremerete nikenda tumba gukiria maisha ya antu betu na ya slogan njeru enjega muno ekuga people must be happy no monka antu ba Meru bakagwirua na wona antu ba Meru bagwirua tontu nya Biblia riuga rire antu ba bega bathana antu bagwiraua umenye uketha bwe wendi bo Murungu na twite na mbere kutethania na assembly tukwenda kwira speaker wetu tugetha na mbere mu support na nathiuruke wondi cionthe tontu speaker wa MCA nguge wene ma MCA nete akonera ala bauma nikenda ona na ala MCA bauma aginya wake aria rira kwaria na nena kana beta michemania mene national omba kwithwa ina idea yongwa na ala pamwe beto baumaga kana what experience beta betaira so far so good na inkwenda kuibwega i support yenu na tuendere gutethania nikenda mantu jonthe jagira ngatho cha mwanya mheshimiwa ntumbwa kuona kanya na kwiza na kwaraniria na bautwe baingi inya betagwa na bakethirwa batigukinya ni untu kwina kira bethairo bagichwa ndu mwanya buru ugukinya na nkuruki wethirwa ugichokeria antu baku ngatho cha mwanya mutegeri oni ntiongera na ntitaura twethire tugichemania ntuku ya ruju kirintito chetu cha weru thaithatu mbita Maureen Kinya.